Kaseng All Jaintia Masterol Workers and Labor Union Central Executive Committee CEC hadin wadiyok kerchan kono warok ki pradkhot yong ki blok ki unit waper lengba ki yalang ye chem ye perlu wada department hamu khala thalas ken blok West Jaintia Hills ha Kleriat East Jaintia Hills ha amlarem blok West Jaintia Hills wa ha Shangpung West Jaintia Hills ne wan department ha juai he wada Pynskem ye rai wa ku Shillong baj ha khat nyaw tri uni ubnai yo dawa ye hok na ka sarkar hajrong Pynskem ka sarkar open ku bai nong sngi variable dearness allowance ka basic flow rates iwam pu em pengkare kam ya ka RCW ha ka chnat PHE la arpa prasnem wagi wide ki mat dawa heya khlem wak wicket well rumut secretary ka All Jaintia Masterol Workers and Labor Union Central Executive Committee hadin ka yalang wada penman ne gesngi hajwai da kerpat ka ya menteri rangba ka jella wa pen smart chimkhiau ya ki mat dawa yang ki chwa ka khan nyaw tering ne bah waki le kwa avri ki de yakhi ben tangwai nei daw khain stin wari ka sarkar myo sa ki uchim da kaluti open bana yakhi ya ka ni kisngi ku de dep in yang ka central body de yele ulai haman ki block unit ne bha yang ka ni ka meeting ka general meetings yang iko da pangkrei ko de khlem de ka rai chrup ki members na do ko tu ka artrik yang December te de yelai ki block unit ku em hapo yang ke All Jaintia Masterol Workers and Labor Union teni kesngi the money ha ni hajwa unit kesngi man ga wakadu ko idi chimrai ne benta yang ka khatnya trik te neliang yang ngahi kam ka general secretary yang ka All Jaintia Masterol Workers and Labor Union ka jingkerpat na isar kongrat sangma usnya bha ui no i ka order kani ka hop ka benta ka yang i hachwa yang ka khatnya trik Iba ikat kamuman kat teneliang yang ka All Jaintia Masterol Workers and Labor Union hi wam em kwa I woli dewa ye ni I hok yang I wam em hi kwa I penwit dekat wam nyok sa I wada kain sting ore ka sarkar wam em uchim khia ka ye gini kikam ko I de to yo I kham tam ni I hok yang I ti wam ban se I dekat ni ka jingkar pat yang neliang yang ka seng wata wasnya bahasa wata ino I ka order hachwa yang gani ka khatnya trik ka agenda wata waga ya gani ka basic flow rates ko ka sarkar hi de to upungku ko ta kama di UP de ide klami bha yang gani I department le khamtam ka RCW hadon ne gasngi wam pu em kra kam gi ka tasnya bahasa ka jingkar pat ka yang I man ka ko wasai so akhmat yang pi sar pengkra kam no ya gani ka RCW hagi PHE department nagabenta yang gini ki sericulture le ko de changing agi wata wa ya ka tulab gi yo gi do arsin lesin hidon chisnem